tātou tāpua I le atua I suafa tama, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amene. O le a tātou vi atu I le atua I sona vi inga. Fulanga o le fionga le tua ma le evangelia Ioani. Tau pue tolu fai pue tosu tasi tosu ma le onu. E alofa le tamai le alo. Wa tu mai fo I mea umai lona ao. O le mali umai mai lunga. E sili o ia I mea uma. O le mai le lalolangi. O lo le lalolangi lava ia. E tau tala foi o ia I la le lalolangi. A o le mali umai mai le langi. E sili o ia I mea umalava. O mea foi uana sila fia ma whaafonga iai. O loo mori mau o ia I ia lava mea. Le ai foi se tasi e talia lana mau. O le talia lana mau. Uana whailoa lana taofi. E wha maoni lava le atua. A wā o le ua awina mai e le atua. Ua feta lai lava ia I le afionga le atua. A wā e le fo a I whaatawina le anganga e le atua. E alofa le tama I le alo. Ua tuu mai fo I mea uma I lona au. O le whaatua tua I le alo. Ua ia te ia le ola e whaavavau. A o le whaatua tua I le alo. E le iloa e ia le ola. A o le toa sa o le atua. O Lotu mau lava I ona lunga. O le tala le lei a le alii. Ia vi ia oe le alii Yesu Keriso. Ua whailoa Yesu I lana au apostolo. E ao na lato talitonu ma whaatua tua. Ia te ia e ala I le upu. O le whaalongo I le upu e maua e ia le ola e whaavavau. Ua whailoa Yesu e iai le ola I tua atu o le oti. Po o tua atu fo I o le tuunga mau.
o loo iai le ola atali. Le ola lea e au mai e le atua iai tātou, pe a whai tātou tatonu ma wha atua i ateia. A leo fau whai loa i Yesu, o le wha atua ma le taritonu i ateia, e le maua e ia le ola lea, lono winga, e ngata ia i le lalolangi nei. A o le whi au fo i nā tau mori, i le nei lava vai tau sanga o le toe tū, tātou wha maluina i pea le toe tū manu malo lo tātou wari. E wha manatu mai ai i tātou, o lo o iai le ola i tu atu o le oti, po o le tuunga mau. Le ola lea tātou te mau ai, le oli ma le fia tu mau, i le langi e whaavavau. Sei o tātou tālu. Le atu ai lo mātou tamā, o le atua o le alofa, ma le alofa muti vale. Tele ngese e Lotu asa ai tele lava lo alofa. Wa e wha iloa mai a i mātou, o loo iai le ola i tua atu o le oti. Ia mātou wha atua ma talitonu ai i a te oe, ina ia mātou maua i pea le nā ola e whaavavau. Mātou talo, le ali i e whaamanuia i taitai o lo mātou watunu. Taitai o Ekalesia kerisiano, taitai o nuu ma ainga, ai maise o whaala poptonga SS. Mātou talo i e whaamanuia ia i lātou o ngā lulue, i ngā luenga a wale manuia lau tele o tangata. Ina ia taitai ma ngā lulue ma le whaamaon, ina ia maua i pea le taui mai a te oi. Mātou talo le ali ia whapea foe na e whaamanuia i whiau mga ruenga, ina ia manuia i mea uma mātou te whaia, ai fo i aile vi inga i a te oi. O le talo lea ma leo lenga, e ala ia Yesu Keriso lo mātou ali, suafa tama ma le alo, ma le anganga pa ia. Amene.